apa ya adang ini? Jang takon sini aget bener mau bunuh dulu. Jangan mau palas yang saya sembedangin nukut. Dau kot kengkena. Menjani indang-indang lan lo kan yang ada nak tepuk tu takonin bumi apa ya dan kian ya dia ya jalan kalau pangidang ke di dau pura. Kita dokong pamul melaksanakan deh. Pang itu lesu. Wah, lupa. Apa Rano? Brengsek nih. Apa Rano? Saya merupakan lupa. Saya kambing kan. Oh, di ngecang kape. Mana cang bengong? Lemo. Aduh. Ini orang lupa. Dan kaden tiang lupa. Kaden tiang lupa. Aduh lupa bagus cerita. Ketagihan mekisit bungut ini. Sing. Potongan cerakas Jepun gini. Ada bisa dong? Ini baru nak bagus. Bagus, pasangnya halus. Sing jaro dodo, nah jangan lagi nyakut. Ini beliin lagu nih. Beli nih, paco bagus nih. Tol gede. Kawak. Juli jadi. Yang linjo. Oh, linjo. Yang apa angin? Apakah pantat main? Yang ampuh hangat. Wah, dah dua. Ini Itu. Woi, niki anak ampuh angin puting beliung. Wah, angin puting beliung. Men mau pecah itu kan penuang. Bagus, jaga. Pukul 5 ampuh angin itu. Sing madaya. Oh. Adi. Sing madaya ngeladi jegek ya. Adi, ye. Mi. Kene nagus. Adine yang Bang Ideh kalangon yang rapi. Nah. Kenapa ya nak biasa gitu? Ye. Juang pun dia ada kengkel. Apa nih? Ada WC mau jalan. Ada
Aqua galon ya iya. Aku apa? Aqua galon. Dah, gaya deh. Yes. Ih, jamul nih. Ane tak kira ane jedek nyai nyautin. Nyai jacang ada cocok. Sorry lah. Woi, sing tadi kita kabeh liyo soleh. Mungkin Wes sabut brokat sabut. bro. Sapuniki yo lanang. Saya waktu kadi pengen kedua ini puniki aden di tiang. Oh, Ya mak. Sakewanten. Hah? Sampun ina kesoma. Hah? Ye, adi yang kon soma. Soleh. Weh, dijabakan uno keto adi angon soma. Ya gurone belar, kan gede Telmi. Nyak selong atasnya kepasih. Adi aman soma. Men, ye. Apa madan soma? Anu mama dia, tu mama dia. Ane dia di tembok. Tolong betul itu bersama. Kawan cairnya. Dia soma. Kasih disugikan. Gentang lakuranan tu madan soma. Oh, Dia dua bagong rabi. tapi ada nih. Yen betara. Apa dong? Seng kawan. ye. Dojo ngordo kene. Lanang. Ampurayang di tiang kados kadi persangga nunasan ring jerone. Di tiang puniki keni baye. Wastu ten kenian di tiang margi sanejen pacang kede. Minap Margi kedaon ini. Kepada sing nawang jalan kedegen keni bayar. Bingung gitu bete. Nih madan marga bingung. Simpang siur ada di tu. Margo bingung simpang siur. Uno jalan aja nih. Pacang ke jagat daun. Kede. Ada. Yen uno kede. Yang senawang. Ya. Wah, Jalan sama belar-belar. Gus, dong pakaiannya cara naga bandel. Jalan kede yang sing ngawang. Geng, nama geng. Ini ada nih. Ada anak kuluk kau pakai keng. Ini ada nih. Ya, Ya, pasti sih dapat ikan. ada gitu. Jalan ini gitu. Olahraga semangat. Ada. Weh. Nawang jalan kedua. Wah, lengai. Ini ngajana. Itu ke belok kanan. Belok kanan. Tembus di pertigaan, Pak. Kelungkungnya. Kelungkung. Nah, itu ngajana ke Bangli, Pak. Kemudian cakar ke bangi. Mulai ini mau ke Beleleng aku nuh. Siap. Hei, Kene pakaiannya nagus anak bagus. Nih, apa nenek nih? Anak buahnya aku nyama apa saudara. Apa be pedang hati. Pedang apa? Jangan melengah nani nih. Ibu yang marah nawang yang sing nawang. Oke. Ayang lah ibu jadwal jo nawang jalan meilah-ilah nawang. Ada sapuniki di tiang misalnya melet pisan. Mimi ada ngale ibunya. Ada. Kali apa ning lingkung sakit? Agak itu mau keplis alih mai. Sana mai. Napa medale ya ditutung kemudian ke karang kepatehan. Puniki wenten tamu jegek lan bagus. Ipun margo bingung. Margo bingung. Dan uning margi ke do. Ipun tan uning margi kebingunge. Ini mau kejang bingung nih dulu. Hei. Bapaknya tuh. Nanangnya tuh. Ya ke kampung Nanang nih. Dong madan Poman Agung tuh. Anan, paman. Gak ada akem ini, Mas. Ada akem merera dah dulu. Wih. Paman. Keluar gadi masa bulele aja ake. Ih, ratu udah langsing sang lalu lagi gitu. Ini dewa mantri ning koripan. Ye, ratu semeton ni dewa donyen ke kaden. Di korep. Nih,
Ratu mesemetona nih. Mau beli tiang mereka? Mana? Tuh, mau nunas pengampuro dewa cek belancuk gitu yo. Ampuronya beli. Wau tiang nagih iki. Ampura tentawang. Pidanau. Melengah. Ampun jangan wau ide rak pidanau. Neng simpang. Ye Ratu. Sar, sir. Tidak ada. Dilema kene anak ni je. Baik janji. Apa orang? Dilema kene. Angkat. Ini akan isian benda. Nang dekat tuang ragone ning, makadot temir dewa. Bagus. Adi meraso-raso kodan ibu ini. Iduga se malu dewa nak sing kepini nih. Sampun napi. Lejani lantasan ban makelu ni lah ne sing cingaken ibu. Ye Ratu jeneng ayu masih betul masih jegek no dewa nih. Tidak kapan tegek. Wah. Janji mesaut. Nak banyak kan lain tidak. Yang undang sing kareng Ya tidak. Nak sekadar nak orang dewek nyai ni. Nah, lawan siap pemuda siap tapi bawa. Setawan nyan. Man tadi dewa jak liu pesan merero di dewa nak mulai yang jelak ingahen ibu mai ke karang dangdut nih. Acepan yang sarang sami. Benar. Ayat tangkel di kering puri dah. Menawi antuk karyo ni. Benar pesan paman. Sakewanten ring telangin wano di yang ketipian bayu gampang deh nengos cewek dan mekati pastu iriki. Nih, badan ni dewa ni wak besik saja. Satu-satunya anak tunggal. Okan kau dewa ni kan? Hah? Sayang satu-satunya anak tunggal. Nak pentan otak ni goyang. Kotak ni goyang. Nih, ini saneng. Tunggu diang dewa lan yang ni subuh petang yang ni dewa lah karena lanturang pejalan ni dewa ni kamu ke dapura. Maksudnya nuko dan ibu sing rungu kan pianak sing benak itu kamar. Betul. Ben daging pisang sekali bawa tanah ni anak. Sampun suku pido sangat mas kali pada banggan pedangan kering sejeronen pomati. Dan puan ajanyan barang-barang kedo. Ratu Dwago. Man genggen paman. Sampun salit arsa dan ngatur pemungun tiang ring kebun itu. Manut atur Hidayana lumati piserang kekayuni mewali saking jagat kauripan bacang nangkin ring ibun itu ring ajen itu Dwago mitri doneng nenten wenten putra siosa sanet pacang kapianan nada ben ngajengen karyo ning ring rajan yen mangke nugro tiang coba di bung nikah ini di anak jenak mererap kali ini akade osa kayu nak kelincir nyantrot pengrau ide sarang Karyona kadang ben puan paman. Yaden sapunika yen prade ring kanjekan pade wase karya ide wawurawo sira nada bang karyane yen wantah kapi kayun paton atur tetangin didiang wengi yaden sapunapi didiang mepamit saking buri mepamit aling cokone dewa bacang iring pemargan ide anak dukung putra mantuk bejakan Doket tuang paman gelah ya sing mantongus sekalok anti simpang ini topi anak gelah sebuah petang buka kene benangin ni sing luung nih cutat yang sing dewa nyak ben puan ben mani lantas nyoriang dewa lan budal kamu kedong ibu nak masih undang onya ajong dewa ni Ini pada sapunika kampus undi yang spesial itu wonten riyanto kali yang sarang makwe jantan banget pacan nyihan niku. oh tuh sangat Instruksi. Wing biang. Itu para kanduwe ini napi tunasar yang puri. Adi ketok bondot ni cara lelik di bangke. Gue nyai ngentut. Nyai ngentut. Nyai. Nih, rakyat. nah gitu masih penyeruan parakan kejang aduh idang sa kayak gini oh mumul itu lah tuh tunasan
kadi bawacanan cukri di wawau. Yang ikut tu belinya tu. Atuh apa? Diki tu, bagong. Biasa murah apa ni kuman. Orang bagong mendekat ke kafe. Nah paman. Mumpung ide anak. Arsa ngiring. Pikayun cukup dia pecang berharapan awengi. Benar? Mangdo nenten banget kadi becanan kodewo. Erang pikayune kantan nenten erang ide anak napi malih melarapan ide ayu dan haus rau iki. Ngayang di diang nabda pangrayunan pengkolom mandi je patut tinggi. Lautang paman. Tinggi diang pamit. Diang kalau mau pamit dia tuan. Bilang saya gang kesinian bangsa kowe nang lagi. Namun asane to tago landas kene marang ngake ni cening ratu dilin bayune adina ya duh lantas sirago kene balu leng bidang kudang tiban kadene do beli agong iratu suben wato irago lantas ya no lantas to kena gani payune dagdog dagsyur do engke nang gani makito san paman jangan nih paman sing idang orang apu paman Ian tuan titiang tak dua dana derwe dados matiosan tato kedana ngapi mina buenten sungsut ering sejero denadana dua sing sebut gela paman ahli sasapu napi adi ngejar-ngejar bayon gelah jani paman dingin-dingin ban anu ni lane makadon napi mina apa satu niki paman sing benawa